Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Narabyan ka man, Joyce. Ay, pasensya kan Daniel Lakay. Nag-overtime kami ngamin. Ay nawaw, overtime la ka na yun ay. Gagangay na Trabaho nga ruday jay. Nakababain mat ano saan ko nga aramidan ti trabaho. Ag-resign ka latan. Na sayang mat no ag-resign da tao Lakay. Sayang tinarugyak. Un atan agpas ngay ka. Awan mo tanti oras mo ng trabaho. Ang Tapno may pamaysam mo't ati atensyon mo kada kami iti anak ta. pagpanunutak pa'y anaimbag Lakay. Narigat met no agrisay na kat pagbabawyak to. Narigata nak nga taan nag-apply ide. Anya ko matipagbabawyam kat addaak mo't ngagtrabaho. Ag-resign kakit din. Tapno addamot lang agluto ka nagdalos diti balay. Mari Joyce, pudno ka day. Nag-resign ka kanumay. Hay, wan maririka. Nag-resign ako. Ay nawaw. Abay ngay Mare. Sayang mo ti trabaho. Isuma nga minti kayat nila kay kumare. Nang runa pa'y kat dandani akon agpas ngay. Ala, mabalin mo't nga aglive ka Mare. Ti kayat nila kay ko kat agrisay na akmare. No saan kong aramidan ti kayat na, sigurado nga aga pa kami. Ay nawaw. Saan mo takasta ni Daniel? Di saan kayo pa'y nagkalaysa? Nakasingsingput mo't iday. Idi laeng mare. Idi nagsikug akon. Rimwar meten ti dagas nga ugali na. Ay, narigat ta talaga ti agpili iti pakiasawaan, Mare. Adalata dagiti agin sisingpad. Ngam no agden na kayo, rumwaran ti dakas nga ugali da. Ay, wan nga rod mare. Man-mano ti lalaki akas kanila kay mo. Hangam sayang, Mare. Sayang launay. Saan-saan ang nagtrabaho ni Kumarim Joyce bakit? Saanon, Philip Lakay? Ay nawaw. Apay nga. Ay, nag-resign ka numay. Anya, sayang matano nag-resign. Sayang tinarugyan na. Ay, suka no mo nga minti kayat nila kay na. No, di na kano aramidan ti kayat nila kay na. Ay, aga pa da. Oo, nayan ni Pari Daniel. Di na pampanunutan na mayat ti trabaho ni bakit na. Ay, narigat ti agsasaula kay. Mabalin mo't nga aglive ni bakit na no ang pasngay. Ay, santay nga amo No niya ti kapanunutan na, DJ at Daniel. Ada akong Joyce. Nasaya at mata nasapa ka anagawid Lakay. Mutoy man ti chinelas ko. Nay, kat no asidagla ang matken ka. Ay nawaw. Ada ka nga ro may baon. Anya? Awanon ti ado asaw. Adoy. Nagyamanak. Oh, mangidasar ka mo ta, niti ka nang ta. Mabisina ka. O sige, ayaban kanto inton makaidasara kon. Aday niyog kaw anatang, Diyos anak kaw. Nay, nagadunday tananang? Ay, nawaw. Ninayunak tamo ka sa pulam ti nasustansya amakan. Ay na, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka, no italaang nga nakaumayak. Hindi pa'y kumalunay sa plano ti agpasya ng amaw nga ada kayo ti trabaho. Hawanan trabahok nanang. Anytime kat mabalin kayo nga umay. Ti trabaho mo iti sintrungay. Awanan ananang. Nag-resign akon. Anya, nag-resign ka, kunam. Wan,
Isumat nga minti kayat nila kay ko nanang. Tapno maipamaysak ka no ti atensyon ko iti pamilyak. Nang runa kat manuabulan laangan agpas ngayak matan. Ay, saus! Mabalin mat! Nag-live ka! Wen ako mananang. Sana balay, taadamat kit din ni Daniel. Ti kunana kat iso ti agtrabaho. Ay. Sapay la kumaa. Matakduran na day ta, anak ko. Oo na yan, Joyce. Ano sam ka di lakay? Saan ka makaturog no kastalaan? Maturog ang latan ni Salas. Sikat ti makaam mo. Kasanumat nga min, inoras latan ng isang sangit ta anak mo. Madi nga rod tirik nana, di mo maawatan day ta ay ha. Kasanuak nga raw, nga da trabaho na itong bigat. Tapno awanan ti adu asaom, mapankalatan ijay salas. Ay nawaw, matnag pa lang amin. Makaparurot ti kastoy. Bigbigatan anapudot ti ulom si ka Daniel. Apay ka di aya. Agtal na ka man si ka, Joyce. Kita manapudot ti ulo kita. Di mo mat nga rod ibaga no anya ti makagapo. Sakla ka na yun ang ti mabambanog. Anyat ko nam. Tapno ibagakin ka, nabanluga ko iti katatrabaho. Agrik-reklamo ka kaday ah? Hindi mo ngamin amot pagdaldala na kita ka. Saan lang asika ti mabambannog Daniel? No awan maitulong mo, nasaysaya at no agulimag kalatan. No agsasao ka, kaslaawan sir-serbik iti imatang mo ah. Nasurok dua atawanan nga agan anusak iti kasta pa nagsasaom kanyak, Daniel. Ano naman? Awan maitultulong mo kanya. Nalipatam samet asika tinangibaga nga agrisaynak. Sika tinangipilit nga agikatak iti trabaho. Takunam akabaalam ti agtrabaho. Ngam anya nga ita. Jak maawatan ti kasta nga ugalim, Daniel. Kumusta ka, Mari Joyce? Ay, maistresak nga rod, Mare. Ay, nawaw. Abay, ada ka di parikot? Kanayon langan anapudot ti ulo ni Daniel kanyak, Mare. Ala, itian niya ka nung mataga po. Jakman amo, Mare. Uray simple aba naglaang, kasta unay ti ungat na. Ala, nalabos mo ti kasta, Mare. Ay, uwan nga ron, Mare. Manumat ti tawan ti anak mi. Ngam aging ga ita, awan latamot nagbaliwan na, Mare. Nalipatan na samet nga isuti nangibaga nga agrisaynak iti trabahok idi. Ay, sos, ikamkit di iti pagnakman na, Mare, marmarwam. Ay, panagkunakat saanan nga epektibo ti kastaken kwa na, Mare. No agsasao kat kaslaawan sirsirbik ken kwa na. Panagkunakat nasaysayaat no panawak latan. Ay ko, sika amare. Sika ti makaammo iti mapaspasamak iti uneg ti pagtaengan nyo. No, anya ti ammo mapagsayaatan nyo iti anak mo, ay ko, isulatan na ti aramido, mare. Adda aklaeng ditoy amang suportaken ka. Itay paya makadlawak pari Daniel. Makadlawitan niya, pari Philip. At dan samet, parikot mo, pare. Masiksikuran nga ron, pare. Masiksikuran itay. Basta, nadagsan ti bakbaklaya kita, pare. Isumad lang ay makanayo na napudot ti ulom, Huwag, pare. Makaumamat nga minudad duma. Anyat makauma, pare. Basta, naibaga, sigurado adin akmat lang maawatan. Ay nawaw, kaslasan, damot nga agam ammo no kasta, pare. Nagtrabaho na kitin, pare. Di tan pagsaritaan, di may papanitid ay abanag. No sinaan ni Mary Joyce day a Daniel ay saan akong amas daaw. Ay nawaw, apaya kastamot tanti pagbagam rika bakit. Ay huwan ta aglablabos mo gayam day a taaw lakay. Ada ka di inaramid na ka ni bakit na? Ay na, pagpupudutan na ka nung nga rod ni bakit na, feeling boss ka no, ije balayda. No agsasao, kat kaslawan sir-serbi ni bakit na. Anya, Wen, iso tinangibaga nga agresign ni bakit na. Ita, agreklamo ka no. ay,
Nag-ilokon na dya, pare Daniel. Agar-aramid nga raw. Kasaritak to man intong bikat. Aywan alakay. Bagbagaam. No, ipangag na ka. Agam no di na amot mabagbagaan. Ay, may amlaktan lakay. Oh, i-budget mo, Mart. Ay nawaw, umanay ayamat ti sangaribo. Kat no naibusan ti bagas, Daniel. Naitalangan, tinabati akwartak. Anya? Noan niya ti adda, iso ti i-budget mo. Wan kaya, at iti tinabati ang fried chicken. Isulatan ti sidan tayo iti anak ta. Iti kastakat makatipid tayo. Naa, si kapay lang ti adaganas na nga agsa o iti kasta kanya? Siya ti mabambanog nagtrabaho. Iso di kagbalin na demanding dita. Tapno ibagakken ka, si ka tinang ibaga nga agrisaynak. Ita, agreklamo ka akasta. Agtal na ka man. No kastoy matla ka nayon, pumanaw kamilangan iti anak ta. Kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Pagan anok ngay takwartam. Ay, unay kayo mutan. Panaknakak akabaalak abyagan ti bagik kan ti anak ko. Nga oray awan ti tulong day a Daniel nanang. Ay, saus. Apay, saan ka di ang maara day tayo? Tinasaya, tasaritaan. Ay nawaw, saanan nanang. Naibusan ti pasensyak para kinkwana. Kasano nga ro doon ti anak yaw? Kan pagtrabawam ko ba ka nabayag mo tayo na nag-resign ka? Aga brudak nanang. Anya? Aga brudak tapno makaurnungak. Jak kayat ti agbalin a martir para iti dayja a Daniel. Jak lakit di maanusan ti kasya a klase ti asawa nanang. Aga-abroad ka gayam. Wen, pudno ti indanon lakin ka. Apay? Mabalin mo't nga urnuson ta ti parikot iti nagbaatan ta. Bakit? Ay nawaw, awanan Daniel. Nabayagan a dinadaal mo. Di bakit mo't baliwa ko ti kasya nga ugalik. Saan akon nga gisawang iti pagsakit ang tinakam mo. Saanan? Nakapangedeng akon kat saanan nga agbaliw dayta. Kasano nga rudan ti anak ta? Sino ti mga sikaso kenkwana? Adamot ni nanang, iso ti pangitalkak iti anak ta. Jak kayat ti agbalin a martir, Daniel. Saan ko nga isugal ti biag kan masakbayak iti lalaki, akasken ka. Nagamrod mat gaya man ni Joyce, paray. Wan, paray? Awan nga rudan na, paray. Pinanawan na kan. Desisyon na mat na dyan. Saan ko mat ngayon baon nga agabrod? Nagabrod, kapoy taramid mo. Sana nasaya at ngan anderam ti asawam pare. No nakatumpong kay ti babae anatured, kan sana martir, talaga panawan na ka. Sa balay ti panawan ni taan pare. Anya? Adda na ti babae anatutured, kasi ti asawam. Medyo madanagan ak nga ron pare. Kasano langan, amuna iti abroad. Kasano aklangan? No nagsingsingpet ka lang kuma. Saan ka kumangagparikot ita, pare? Ang manyangay, kahit nasakit mo't ngamin ti panagsasaw mi asawa, mi dagdenden na kayo pa'y. Imaw-awag ka din ni Diyos kada kayo, nanang? Mahit. Apay ka day. Kumusta ka no, ti kasasaan na di abroad? No kasta nga agsasarita kami ka madlaw ang naragsak mat. Ang mga nada na amuna ichay. Ha? Anyat ko nam, Daniel. Amangan ko naknot sa bali amang parparagsakin ko na ichay, nanang. Ay nawaw! Tila mapampanunot mo mat. No da kayo ti salbsudag. Okay lang ka day, ang makiasawa man na ni Joyce, iti sa bali. No may papan iti day taabanag. Ni Joyce, ti agdesisyon. Sana gapaw ta konsentidora nga ina. Gapaw, ta isula ang ti makaamaw, noan yaman, ti nagdalanan na, kabayatan ti panagdindin na yaw. Anang? Masino ako mga yamang ibagay ti rumbang nga ramidon na. Kung saan mo asyak, tinakapadas kadagiti nagdalanan na. No, kasapulan na pagsaritaan yaw, ti may papaniti day tabanag. Aramidon yaw, anak ko.
Joyce? Nay, unay kan mare. Kasla naklaat kamat ang nakakita kanya. Dakkel tinagbaliwa, mare. 2 taon mula ang ijay abroad ng... Allah! Kasta talaga mare. Uray mabambannog ka iti trabaho no awan ti asawa asakit iti ulo. Saan ka amalo siyang? Wandayam, chocolate para ken ka mare. Allah! Agyaman ako na'y amare. Agad, anya ngayon ti plano. Agsubli ka pa ijay abroad. Aywan amare. Agtrabaho ak iti duwapay atawan. Allah, kaya't kumuti agabrod, mare. Ha mga no di nakapalubusan ti asawa, mare. Ni Philip pa iti kunam. Sigurado nga manugot da ijay, mare. Nang runa pa'y ka para mo lang mo ti pagsayaatan ti pamilya, me. Ay kat pagsaritaan nyo pa'y anaimbag ka nila kay mo, amare. Saan analaka ti agabrod? Nag-awid ka mo't kaya man. Nagbakasyon laang. Hindi mo mo't imbagbag ang agawid ka gaya mita. Iti anya kumaaga po nga ipakaamok pa'y laang ken kati may papan iti panagawid ko? Gaputa siya ti asawam. Tumal na ka man, Daniel? Ay nawaw, saan kumamot ang kasta? Bakit? Ti kunam siguro kat makontrol na kanya. Ti kunam kadi kat ipalubos ko abad da kamanan ti kinataok. Saanan, Daniel? Saan akong ngagsubli iti sitwasyon na kasjay? Kasyang na kumamot. Bakit? Idi awan ti trabahok, inparupam nga awan serserbik nga asawa. Nagado ang nagsasakit abalikas mo. Jak ipalubos ang mapasamak manenday ta, Daniel. Bakit? Agbalbaliw ako. Panunutak pa'y anaimbag. Narigat lakit di ti may lawlawan manan. Ay, anya nga raw ti maramidan tayo. No kasta ti desisyon na. Kasanon ti anak minanang. Uray saan kayo ngagdenden na? Mayat latamot ti biyag ti anak yaw. Tidna patag kat saan yaw. Abay-bayan ti anak yaw. No magkiasawa ngayon ni Joyce iti sabali. Ay, panagkunak kat awan day tay ti plano na. Nariga mo lang no, pilitom jay tao. Saan kay ngagbali na naragsak no, kasta lang anak ka. Urayom latan no kaanaw, mapagawan na ka. Nanang, Awan, sir-serbi ti kumplito a pamilya, no awan, ti respeto yaw, iti tunggal maysa. Tilang anak yaw, ti kaasay. Nay, ulitok manay na. Urayam, no kaanaw, mapagawan na ka ti asawam. huwan nanang. Pagadalam dayta, taintun sumarunaw, di ka aglablabas. Ay, nawaw! Respetuam ti asawam tapno agtalinaet ti ragsak ti pamilyayo. No nabannog ka, aginanaka. Di ka agdarasudos. Di ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kukwayaw, nagiti haloblas kendarat amakit kita, pare Jose. Ewan pare. Ay nawaw,
Nagadon. When at medyo dakkel mo ti balay nga ipatakder may. Nangalaan nyo nga iti budget yaw. Urnong miya iti manotawan paray. No kasta bayad tinateng nagitin lako yaw. Wen paray. Manotawan mo't anagan anos kami kani bakit ka. Ay ket, congrats ka na kayo kan bakat mo Agyaman ako na paray. Nakamintumat kan bakat ko ti sumarono pare. Awan imposible iti tawan nagagayt pare haray. Nay, busy kan samat, Mari Shaira. Wen nga rod, Maray. Ala, kasla saan ka pa yun nga ginina na, Mari. Ay kat adalat tamot ina na, Maray. Italaang adiritso ti trabaho. Takas makita mo't, Maray. Ado, dagiti trabahador may masapul nga asikaswag. Dakol mo't nga minti balay nga ipatpatakter yung, Mari. Wen ta isumat ti arapaap mi kani Jose Maray. Nabayagan a plano mi dayta abalay. Italaang anatungpal ta italaang met a nakaurnong kami. Mayat dayta, Mari. Da kayo ngay mat, kaano nga agpatakdar kayo iti balayaw Mare. Aginggat kaano nga ingan anusan nyo ti kalapaw yo Mare. Damot ati plano mi, Mari. Urayan nyo lang, Adan tumat. Ay wen Mare, kasta ti mayat, positibo akanayon. Ay, wala. Adamot ti balay nga arapaap mi ti asawak, Mare. Dakdakkel kan napimpintas ti disenyo na ngam iti balay nga ipatpatakder yu, Mare. Aya, Amom lakay, umapalaklaunay kadagiti karubata. Ay nawaw. Ita niya aga po. Una, tamadama maipatpatakder ti balay da. Agpatakder tantumot bakit. Day dakdakkel ngam ti balay da. Sa bagay, may mayat ti plano tangam ti plano da Jose kun Shairaan niya. Isungawan ga po na tapno umapal ta kadakwada niya. Ada puntum lakay. Iti niya agapo nga umapal ta. Ha? Saan laang nga isuda ti ada kabailan na mang patakder iti kasjay abalayan niya. Naalam ti kayat ko asawan bakit. Ala, agluto ka man kit ni, tani, mabisina kon. Ay nawaw, di ka pa'y nakalutong lakay. Si kalatan ti agluto. Naimimas nga mintilutom ngam tilutok. Nagpatakder magayam ti kaarubayo iti balayda. Haray, anak ka. Saan pa yan alpas na nang? Madama pala nga ipatpatakter da. Kamamuyo lang. Wen tay talaang muumanay na nagpasyarak dito ayan yaw. Kada kayo ngay. Anya mo ti plano yaw kan ni Ebilay. Ni nanang mag. Kontento kayo kadilatan iti ada ka sa sadyo ita. Kontento kayaw iti kalapaw yaw. Anyat pagkit-kitaan nyo kada kami nanang. Awan plano may? Mano watawanan nga denden na kayaw kan ni bakamaw. Ang mawa mo nagbaliwan ti biyag yaw. Agpatakder kamin tumot iti dakkalabalay nanang. Agure lang amin Adang plano may. Ha? Aging kakanaw nga agplan-plano kayaw. Ay nawaw, dumteng tulat ta kaday. May patakder minto ti balay nga arapaap may. Dakdakkel pa ya, ngam tay balay ti karuba. Na yun, aya. Adamat basit urnong may. Hanggang saan mila nga kaya tagastusan ita. Ay ngam kitain nyo Tamagan no maibus day ta nga urnong yaw. Kaawan pa'y natungpal kadagiti plano yaw. Sikaman pa'y tagsibog, Emily, bakit? Ay nawaw, apaya siya tibaon mo ngay. Upat nga aldawan na saan na nasibugan timulat Ay ka, mapan ka Si kati lalaki, ang syakit din tibaon mo ngagsibaw. Na, italaeng, tamadi nga rutirik nak. Diyak ka ba lang tagsibog? Anya nga italang, kano siya timbaon mo, hindi na palaba sa lawas? Bayam latan. Anit ko na. Nalakamot kit iti pipino ita Uray saan na masibugan. Sayang ti bannog no nalakamot lang ti presyo. Ala, 5 ka kanuay ha? Isumat ti mangmangagaw. Lugi tamanan No masibugan ken maabunuan pa'y dagijay. Nakarkaro man na malugi ta.
Ay, anya pa'y nga raw no nalakamagayam ti presyo ita. Maturog tay latan Kunaklakit day no asino jay naka-flashlight. Si kamagayam, Shaira. Ay, uwan nana. Narabian kami nga raw kanila kay ikaw. Nagapuan nyo aya. Ijay man garden nana. Ado nga may ti trabaho am aramid ijay. Sobra mo ton kikinagagit yung agasawa. Masapa kayo amapan ijay garden yaw. Intun kwan, marabian kayo manun nga agawid nakaw. Ay, uwan anana. Talaga akasta. Masapul nga aggagagat tayo. Tapno matungpal dagiti tarigagay tayo. Awan mapasamak itibiyag tayo. No nasadot tayo, nana. At dati puntum dita na ko. Awan na saya at apagbanagan titaaw asa daw. Kung nalaki din ay munakan ba kayo? Ay, pasensya kan. Usay, tinaktak ko ni baka mo. Okay lang na. Awan pa record dita. Agpatuloy kam nga rodan, nana. Agistorya tay tumanan inton maminsan. Alawain, agan-anad kayo mut adwa, tanay. Nasip ngut-mutay. Silawan yo na imbag tidalan yaw. Tan, narigat ti maaksidintay. Mayatan ba kayo? Ado ti danom iti house. Uwan lakay. Mabalinan apagsibog. Nasaya at may nukasta. Huwag gayam. Saan may gayam nga sa sikas wanda pari-hari di gardenda? Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan. Sayang da dyan. Saan mo ito na nasibsibugan? Amangan mo't no naliwayan dalaang. Ang dadamit na kanayo na di balay da. Imposible no nalipatat na nga damula da. Ay kasaritam to ani pari-hari. Uwain, kasaritak tao. Sayang ba't ngagpaiso na dyan? Nalakati pipino ita. Ngayon sigurado nga danto manan nguminaan na. Karirin yun samad pare-hare. Uwan nga ron pare. Naaldawan kami manay. Adya ti pakapuy-puyatan jo aya. Ado pare. Oh, ada ka di masapul mo? Di mula yung pipino pare. Saan yung multi na sinibsibugan? Dadya ka day. Awanan, sinadutan may ta nalakamot lang ti pipino ita. Adya tamom nga ang mga nadantong uminaan na pare. Sayang mate. No, kayat mo di aywanam. Tas si kanton ti bangilakoy ti bunga na pare. Ori kayat ko, saan mo tamabalahin ta nalawat ti garden mi kan bagat ko. Kanayon to, pa'y nga overtime kami. Masapa kami amapan, intong kuan, marabyan kami nga gawid. Kasjay nang arudan na. Pagmula kami tulatan no ka. Sigurado dakkel ti lugi mi no aywanan mi pa'y na ijay. Anya? Haray! Haray! Mabigla na nang pumayag. Hey, Nakaumay kayo may. Anyat masapul yaw. Anya tararamidin yaw nga gasawa, Ay nawa. Apaya kasta ti salud. Sudyo na nang. Ada ka ti parikod. Di mula yung apipino, Di mo mapanunuto na sibugan. Ako nagasang manday ta. Alas 10 iti agsapa. Nakaturog kayo pa ilang agasawa. Nagagangay na nang. Kasano nga ro na matungpal dagiti plano yaw. No day tamo maturog ter aramidon yaw. Matungpal to Ay naapaw. Hay, awan lat amo kaun iti sadot ataaw. No ituloy mi nga iwanan na gidya pipino. Dakdakkel to tilugi may nanang. Diyan mo kada kayo nga gasawa. Drawing tumanay dagita a plano. Kalpasan ti manu atawan, at damot ten balay ta, ken nagatang tapayan tilugan nga arapaap ta, lakay. Wen nga ron ba kayo? Malag-anan tamad lang, o rekas kasanaw. Kasano ngayon ti garden ta? Ituloy talata ti ag garden. Mga alata lang iti kadwatang agtrabaho. Iti kastagan Santa Marigata nunay.
Sige. Kasaritan mangkid day ti kapsat mo no kayat na. Taure iso ti tangdanan ta. Di nalakit di kayat no saan nang am ti kadwana lakay. Mabali mga agbiro kiti kadwana. Dua nga raw ti alaan ta. Wen ko mabakit. Sige. Awagak ti kabsat ko no anya ti kunana. Bareng umanugot. Takay, lugan ti karo ba dyan na iparada iti parahangan da? Diyan mo bakit? Ay nawaw, di mula sinaludsod ni Jose. Busy damat nga road. Kasano ko makasarita kay dakat kanayon namat nga daday di garden da. Ay, gumatang tantumot iti kasta lugan talakay. Ay, uwan mo ta. Makagatang tanto iti kasta, bakit? Adan to kunak tumay. Kano nga ta? Arapaap ko matimadan iti lugan na kasta lakay. Tapno adda sirbis ta. Urayin ta ano kaano. Adan to, bakit? Aguray talang. Ito to, ti apo. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Emily. Ah, adda ka magayam iti unag, maray. Ay, lugan nyo da ito, maray. Wen Mare, lugan me. Ay, manumay ti kasta lugan, maray. Nangina Mare, iso nga italaang ang nakagatang kami. Ay, nawaw! Kasta ayaw! Wen, awan mo tinala kaalugan. No kada tayo a simple a tao, nangina amin. Sinayang yung amin, jay mula yung apipino idi Mare. Chimmambakay ko man, no inaywanan yung anasaya at day jay. Napalabas ang day tamare. Saan mo ito na maisuble? Ay kat, ipadas yung manan ati aggarden, Mare. Ay, awa mo nga rudan pagpuunan, maray. Naibusan ti kakaiso ng urnong me. Manuatawan nga mino na saan kam ang naggargar din. Amangan ko nakno da kwartayo ni tananang. Ay, nawaw! An-anuan nyo ti kwarta, haray. Pagpuunan mi kumakan bakit ka. Aggardin kami tapno damat igatang mi tilugan. Nay, apay alugan. Kasaan pa'y muta na ipatakder ti balay a plano yaw. Lugan na yun tara paap mi tananang. Ay, nawaw! Drawing sa mo aming nga rapab yaw. Alamat tan ananang. Pautangan na kami tapno makapangrugi kami manan. Naa, ay, awang kwartayo aya. Awan nga ruday. Naibusan ti kakaiso ng arunong mi. Mati kwartak. Napay mo ngamin nga inurayo ang naibus ti savings yu Kasano nga rudan iti plano mi. Ay nawaw, di kaya garapaap iti kakastabanag, nusadot kayaw. Tanay, agbalin manon a drawing amin na plano yaw. Anya tin baga ngay ninanangkan ka? Awan kanot kwartana bakit? Ay nawaw, kasano nga rodon dayta? Naibuson ti urnong talakay. Diyak nga rodam mo. Narigat mo't nga rod ti umutang iti sabali a tao. Pangalaan tanga rodon iti pagpunan tangay. Awari na. Masapol samot nga ag-apply tayo iti trabaho. Oh, anya ko matitrabaho nga playan tangay. No niya ti mabalin nga playan, di isulatan. Di tan agpilay, tawan mo't pagpilyan ta. Nag-apply ako kas dishwasher iti restaurant ti kasinsin ko. Amang ano dapat bakanti ijay ang mabalin kong applyan, bakit? Ay, hawanan lakay. Ag-construction kalatan ano kaya mo? Ay nawaw, tulungan na karod tawan mo't amok kapag applyak. Bayam, kasaritak to ni kasinsin Hubert. No, kayat mo, di agtrabaho ka iti ayanda. Tapno, asiduglaang. Uwanin nadalakit di bakanti ijay. Ay na, naimbag kayo pa'y, Mari Shaira. Naimbag ko na, Mare. Wala tamayat ti biyagyo ita. Saan kayo nga grigrigat? No saan kami naggagagat ide, awan ang mga nuagrigrigat kami mat ngaging gaita, Mare. Ay, da kami kun lakay ikaw.
San pa'y anatong palmot ti plano mi ngagpatakder iti balay mi. Kan gumatang kuma iti lugan mi. Ay na Mare, useless mo't ngamin ti agplan-plano, no awan mo't nayon agagat, Mare. Ay, owen nga ron, Maray. Ure, agbabawi kami, naladawan. Ado, tinasayang apanawin kan naibusan ti urnong may. Ni pare ko si masabat ko. Ay, ilamang ko di sardinas kantoy aginatang ko. Tapno sana nakababayin kan ko ana. Ano tayo lamang mo, pare Haray? Ay, kwa. Awan na ito pare. Sika, gidi, may. Sa dino ti papa ng pare. Disinti ti kawus mo Adala si Kasuke di sentraw. Sika nga eh. Agawid ak pare. Adala napan ko ginatang di taistor. Sige, agpatuloy akon. Ay na. Naimbaglagan. Saan na nakita ti ginatang ko? Ay, nakababain do bilang lang. Mano at tawinan ti napalabas. Ngamiso na lang ti masinsaw. Kat na kami iti asawak. Ang rigrigat kami latta. Dahito lang ti manayan ti kwartata bakit? Awan pa'y sweldo. Ay, anya nga ron nga eh. Ano, san ano anya ti adda. Umapalakman iti karuba tayo. Ay, nawaw. Si kalaang nga ya. Ure siyak mo ta. Kita ti biyag da ita. Saan da marigrigatan? Akas ka na ta. Nalaing da ngamin ngagdiskarte. Kan nagagudda. Iswa da ita. Nagunod da, dagiti arapaap da. Sana kas kada tao nagpatinggalaangan iti plano. Sayang nga rod bakit? Ado apanawahin tinasayang. Ay, naibus pa yun ti urnong ta. Ado ti plano ta ide, ang uray maysa. Awan pa'y natong palakay. Wana ta bidot dagiti desisyon ta bakit? Nagbalin ta asadot. Isa kastoy tinapasamak. Nagbalin na drawing amin na plano ta. Agbak to zero tapay marin. No naggagagat ka kumamot ide. Awan kumamot ati pagbabawian ta ita. Saan mo na mabalin nga isublita tinapalabas? Ti kasayaatan nga aramidin ta ita. Kat aggagat ta amakipurdiya tapno agbyag ta bakit? Ay, nawaw! Di tay agsadot-sadot. Tati kinasadot, ti mangyadayo kada tayo itinapintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.